Anyang laki din! Apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangpita ka na bambanog manipod di uma, kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y, masida, agraman ka pa'y. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Nakastapay lang ti sumbat mo kanyak, Juliet. Si kaman mo tinabambano ka nagtrabaho, no di ka makapungtot, no kastoy ti masangputan. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya? Saan ka din nga ingkarim idi kanyak, ano asawaan nak? Agbiagak akasladon niya iti denam. Iso adi kan agrikla-reklamo ita. Anya? Kay sumat! Ha? Awan pa'y serserbi ti biyag no kastoy lang. Iso na ito tirumbang iti na ito atasa, ta awan matlat may karga. Uston, Cesar! Nabuong amin nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati! Nanang! Nay, apayan balasang ko. Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balay. Anya? Anya madan ti diyo nagkinaawatan? Nanang, nakupitan dya takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa deja takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kit na buong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amo kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayat ti poon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kas jay matanti naramid na. Anak ko, ang mga ano di ka man nga min nagluto, iso anak kapungto ti asawam. Saan, nanang? Kitno kinunana nga agbiagak akasla prinsesa inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya tiagluto, nanang. Di ka tagat bawang akton. Ay, no way. Sana may bagay kanyak dayta trabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No sikati mabatbati iti balayo, rumbang asikati mang trabaho kadagita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana kanan na. Agkapi ka manang. Naimbag man, tapin masyar ka. Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawit iji balay tayo, Cesar. Mayakaran di agdan ti balay dananang di ka pa'y pimasyar. Huwag ngagpay sumanang. Da kayo talaga. Ngamne, apay-apay per kapuntan na taos usaran nyo. Nangipanan nyo kadagati baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga router ngay. Awanan tinabati. Gapu iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mat na namin. Anya? Huwag manang. Kat diya akong naggatgatang Paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May budlang latan. Tani, sa dutmat ni Juliet ngagtrabaho iti o nagtibalay. Ay, unay mo tanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay man nagbalbaliw? Ne, ultimo day tatakuriyo, nakupit. Di mo ibaga pinatayab mo amin day ta, Cesar. Ay, kababay nga klonen manang isotipod na. Anya? Da kayong madgayan ti maranak diti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayang balasan ko. Agur-urayak man itilugan. Mapan ko man pa siya rin da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak matan na nagapo ijay. Ha? Kasano nga men kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin akagawaan da. Basta adala basit asaan da pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw, di parikot ka dagita nga agasawa. Idi namin siyan, nagawid ni Juliet nga agsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan, nagapadakot imbarsak ni Cesar ti takure kan baso da.
Ay, dayta nga ron ti jakat nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyala dita ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko. Di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manopay pa magbaga kadakwada. Sakbay nga makapagpanunot da. Dinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam Juliet. Anya? Kat isumat, no saan ka kumangamin asado sa anak mo't nga gungungit? Di ko namkit day, di mo amo atong palan ti karim. Anya? Kati sumat, saan ka di ngayon karim kanyak? Ano asawaan nak? Nasaya at to ti panagbiag ko iti denam? Kat naimpay ko na itakin ka. Anya pati pirukam. Anya tinasaya at itibiyag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at lat ti panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanam lat ta amin na kayat mo. Agsida kay tinaimas, kat adu pati kan kanam nga ura de mangan lang ta amum nga ramidan. Kat, ising-singir mo itantikan kanak, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin agastos mo kanyak. Ay, jak amukin ka Juliet. Jakon mau awatan da nga ugalim. Apay, awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, apay ngagsinay ka nga. kayat ko no saan kami amadaan iti anak Ronald. Saan kami mo't lang aging kinaawatan iti asawak. Sa bagay, nakayumot din nakanayon ti isyo dito yung ili tayo. Huwag nga ron, kababain, anya lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo ngamin nga ramiden dagiti banag apakaibabayanan nyo. Ay, narigat nga ron taliklikan pare. Jak malapdan tiyagpungtot no sumang petak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ore asino mo ta. Makapongtot no kasta pare. Huwag pare, iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anya lakit din aya. Nanang, kayon ati mapan nagitulod ka dagiti natengken prutas iti balay na manang Juliet. Ay, unay kamatan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay, banbantaya kay baboy ka. Kasla nga min dandane nga ganak. Siya akong nagbantay na nang. Jak kaya ti mapan ijay. Alakit din, itulod maon. Agmotor ka mapan. Jak kaya ti mapan ijay na nang. Ang mga no maranak manan nga agap apad at may ramanak pay. Apay, inramraman da kamot. Aya, iti apad da. Katuan na nang. Agap apad ay di namin sa nang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro iti moging ko iti barsak ni bayaw akaldiraw. Aniya. Una nang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka kita. Bay anyo nga ro rin. May raman kailang no agap apad Sika talaga anak ko. Mala, bay amaon. Siya ko, ti mangitulod. Basta bantayam, dagiti baboy ko. Una nang. Agyaman nakpadagito'y aprutas kan natang nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawan pa iti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko, no apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan ti muging na iti patay-tayaban nyo ang kaldero. Ha? Naranaan na kanukat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumaytayab mo't kanon, dagiti kaldero yaw. Kadyay manugang yo, nanang.
Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maumuma ako ni tiday ta nga aramid yo. Nagbanglo na ti barako akapiyo. Ang kaslaawan mo't ganas kong agkape. Ika po ka tawan gatas naman ha. Pasensya ka na. Talagang amin nasaan kami nga gatang iti gatas. Saan ading ko? Ang paper cup mo't namin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong aginaw. Saan manang? Ang nakulpi mo't ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasanomat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta manang, saan mo't ngamin namaliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadan man mo ti ragsak dito balayo. Uwan manang, ikagumaan may. Kahit matuloy ka diti panagselebraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan pare. Barang daytan ti pagpatinggaan ti panagap-apa yaw. Uwan nga rod pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami mo't nga agapa. Amangan nga min no awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, pare. Iso akas dyan ti asawa. Anyang awan ka sa sukar ko. Saan ka asway? Ti kaya't ko asawa, pare. Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot ngamin. Isa kanayon akmo't nga agungat ah. Kasapulan nyo siguro ti pamagbaga, pare. Tanay, kasta kayo matay. Wano, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinan da kayo man ang nagitininang kaninong yaw. Una yan ti kastoy nga na Carmen. Syakmat nan ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayam ti bisita ni Juliet. Katni, nagkurang dagiti paper plate a ginatang da. Aniya. Kat, ay nangay ti panganan dagiti raduma. At da dyan man mano a plato da. Ngam amoyo ka din, ana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupikupit. Kasla panganan ti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot daytoy kunada pay. Ay na, nakababain nga agpayso dayta. Wan nga rod nana. Nakarkaro manan adya maysa. Nakunana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da. Kat amangan kano no pantikan bralaang ni Juliet ti di napatayaban. Aniya! Naging joy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Ha? Bakit ko nam kanyak, Cesar? Wain, bakit? Ay na, santa ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang kadilaw na iti karuba. Agrama na iti bisita mi di kasangay mo. Huwag nga rod lakay. Pati plato taan na kupit nakita da. Huwag nga ron, kababain. Sana bali agatang tantumanan. Ngam di mo ngamin ibarbarsak Huwag bakit? Basta agbalbaliw tan. Uwan lakay. Mala nga ron, rumara kon. Mapana ko ni ti garden. Nagsapa ka mo na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balo na. Oray day tay agalas utsaw. O sige nga rod. Orayam tulat na ti balon mo. At to yung tibalon mo, Cesar. Isublim na tabalon, Juliet. Anya, imbagam nga iyumay ko.
Sa ita, ibagamanan nga isublik. Agungat ka pa'y. Si kalangarudan ti intuludan da iti kanan na. Taasino ti sana makaungat. Alas 10 ni daw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay Jibalay. Alas 5. Iso akinunak nga alas 8 nga yagmo na itabalon. Oho, adula amin. Naaldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8. Anya, di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam. Isublim na ta. Awan serserbim nga asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-arti ka man. Alan, ipanaw mo rin tabalon. Tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanag. Uray kan Juliet. Di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan Cesar. Itay ka pa'y laagsapang agung-ungat. Kitno kay bagbagam idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman-tumot kami na tangararamidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumod gayam ti bagas, ngam apay adi ka naglutaw. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan, analutaw. Ay pasensya kan naging joyak nag-Facebook. Anya? Ay, dahito ti may parbang iti dahito asilpon. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kinday ti abagas, isumot la di da ilutaw. Ay! Sige! Ipurwak mo amin dagita bagas, Cesar! Agrama dagita asukar kan asin! Aguma ka! Ibalang mo amin! Bala! Manang, umayak man makipangan. Ay, katuan Cesar. Ngam, apay takas dyan in-text ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti text da di apapay. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji garden nyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agong ungot ka kanumanan asim mangpat. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso anadadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget, pimarbango na kidagsapa kat imbilin kon nga agibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simbangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisina na ka nagtrabaho, naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo tararamidon na iti balay. Basol na mo't lagayam. Uwan manang, kat itay manan, saan ang nakalutaw? Isa agapo iti asar ka, imbalang kun ati bagas me. Ang may na, mga anak man pa, sakbay nga ituloy ko tag-istorya, tanay. Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumati bagasyo, binagam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tagsasarita tayon to. Saanan ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbautan nyo. Manang, Liklikan nyo ti agapa, tamay sa day ta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yo nga agasawa. Nanang, makantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay matdaytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin nyo. Nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar apay nga min nga imbulang na ti bagas me. Bidot yung matdayta adwa anak ko. Di ka nga min agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Ni Mat Cesar, day tala agibarbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Day tangarod nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat, agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo ti mapaspasamak ka na kayo. Parang maurnos tinagbatan nyo. Tamade ti agasawa akanayon nga agapa. Awan ti nasaya at nga ibunga na.
Wenno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, makabannog ka talaga ti agtrabaho. Naku naman pare. Naimbag kumamot no, dani tataguryo. Taited na kumamot din ti sweldo tayo, nagtrabaho. Huwag nga rin pare. Napanan na nga tamanin ti just kiyalakay. Ay na, naguyong ngayon. Amo naman to sa bato ina. Rumbang ang maitag kumati sweldo. Dagiti pinagtrabaho na. Ngampim marawanan. Gagangay ka di dagitibak nang dagita. Pumanasyar da. Sus, salbag kita. Makaungang kita pare. Pagsasawak na dyan lakay. Anya! Ay, pasensya kay kuman. Nagururay kayo kanya kaon. Ay, untata, awan parikaut. Just kiyalakay. Nagpayag ti pa nagpasweldong iti trabador mo. Ha? Ada ka di bagbaga ang pitraw? Kotata, awan mate, awan. Ay, mapankan samot ije ayuyang mo. Kalpasan na maalam ti sweldong pare. Ha? Kastal talaga pare. Awan nga rin asawa nga sangputan. Hindi mapanpailangan liwliwas gamit. Ay, si Kaki di mo't pidraw. At damot ti na masangpot amin di balayaw. Dumalatamot ati inakin asawa. Nala, itid yung ti sweldo mi tata. Tamapan kami mutan iti papanan me. Mapan ka talaga ije inuman pare. Ay, uwan na pare. No agawidak namin ijibalay. Maburi kag lang. Sika man, no mayat ka nga umay kanya. Maminsan ton. No day ta ipapan mo iti inuman. Yung kalasarong karanan di babae nga ibagbagam ngar armam. O di may mayat. Sakit lang ti ulo dagita babay. Just kigit eh. Naa. Alam pare, ingkan mo sa dino man ti papanam. Basta siya, mapanak uminaw. Agawid ak tulatan inton maulaw ti lugit ko. No? Ay, sika talaga. Ay, abaw. Nala, ingkang nga doon. Ay, nabartak ka man anak ko. Siyempre, na napanak nga ron iminom din na partagak. Aniya. Ayunay kan, Pedro. Awan na talaga tinasaya at apan nakisaritam. Ay, ano pa'y ayananang nga danabartag ang makasarita itinasayat. Ha, at daya man. Ala, di kan sumanao. Tamang makapungtutak lang iti panagsasaom. Ingkan maturog tapno mausawan ka. Wan. Wan na nang masusunod po. Isu mababaakan kan kat. Gaputa day taarak ti ammom. Di mo ammo nga agharam iti balasang. Ay, isan mo na dagita ti bagbagayo na nang makarengrang iti lampayag. Apo, nagpintas mo tang nata cellphone mo pare. Kasla ka barbaro ah. Siyempre apay just. Pao. Daytoy tinangigatang iti sweldok idi Sabado pare. Brand new a cellphone ko naman. Anya? Sa anak man anapan iminom. At least, may cellphone akong bagaw. Oh. Ay, umapalak man iti dayta cellphone mo pare. Kasla nagmayat pa iti kamera na. Ay, una. Mayata talaga. Uray dagiti pangit. Mabalin a pagwapon kan papintasan na. Anya? Iso na lang tanong baak. Ay, awan, baka talaga. Sana mabaliwan. Si kamot pare. Tila ibagpagamay. Agaw ko lang dahi. Ay, sige di mo. Seryoso nga mintirupam. Iso kayat kamot makita nga agisan. Ure pagbetak
kabarbara cellphone ni Berteng. Ha? Naimbag pa'y dayjay. Tanakagatang iti cellphone na. Nagmay ti kamera na nanang. Ikas tayo. Uy, Makagatang kamat ka, no talaga nga iyornungam. Si ka nga men, pasig nga arak ti pag-ipanam iti kwartam. ha? Nagaduman nga ibagayaw. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Alam mo na Agurno nga mamay. Tagumata kiti kabarbaro cellphone ko. Naskan ang nangingina. Ganti cellphone ni Berteng. Aniya? Tapno saan na just Kaya't mo asawan, just ni Berteng. Iwan, just ti cellphone na. Agraman yakin ko ka na. So anaskan. Ananginginan to tigatangag. No bilang lag. Ha! Saan ang agpabak nanang? Nagmalas mo tikas tuwi na biyak. Nay, apay nga iberteng. Anyat parikot mau. Ti cellphone ko ata ta. Diyan kabarbaraw. Natinag ko iti nagluganak itay. Anya. Ay, unay na yapaw. Swildok iti manual daw tinggatang ko iti dayja cellphone. Awampay makabulan natin nagkiideng. Ay, unayag. Di ka nga miningkarga di tabagbaw. Ay na, sapay la kumata da konsensya ti makapidot tay sublina. Awam magkidi password na dayja ah. Kahit sa pala kumaata kasta, berteng. Sayang ba tinagbanuga may timanungal daw. Ay, unay daytan akin awan ti panunot mo paray. Saan mo ta kasta paray? Talagang aksidente la natnag ko. No, saan ko natnag? Nalabit nadukot. Awana na. Awan pa'y makalawas. Manipod ginatang mo na jay. Yung napukaw mo dagos. Ang careless mo naman. Anyang nga ka awa mo perfecto a tao. Saan man arasun dayta nga awan perfectaw. Talaga aburara ka ngamin. Siguro, no mabalin nga iwarat ti mabagbagay. Nabayagan nga intangal ti aso dayta mabagbagay. Burara ka eh. Anya? Ang mga noon nabayagan, ang inalngal ti aso dayta, gapu iti kinaawan, annad mo. Kaasimat no asino tinakatinag daytoy cellphone. Sapay madlaw a kabarbaro. Wanyarot. Kita am aditano adda mabalin nga awagan. Tapno isublay ta dayta. In fairness, naggwapo ti akin ko, kwa, friend. Anya? Un friend, kita am ngamin oray medyo nangisit ngam adda apil na. Na. Wanya agpaiso ah. Isublik daytoy cellphone anapidot na iti akin ko, kwa. Amangan no isukit din ti dawan ko, friend. Nay, ina. Si ka talaga, Luisa. Basta gwapo, sige-sige. Ngam into no nagbabae, agmangit-mangit ka. Saan ko mamatakas na, friend? Panagkunak, nasingpot ti akin ko kwa iti cellphone. Anya ko ng paray, agdabalasang asabtam. Wayne, balasang di nakapidot iti cellphone ko. Iso nga hindi ko usak mo na. Kita man no bagay ko mo lang ti pumada. Nya laki din aya. Anya bagay ngay bagbagam ma. Si kalatama ni Berteng. Awan nagbalaw. No di pa nagkunam, kat gimwapo ka. Ay, nagbidot ka paray. Anya ka laki din. Kontrabida ka. Umay ka din Anya tiyan mo, no da ka duwa di balasang. Tapno mabawasan na giti baak dito lugar tayo. Saan man alay tabak-bak ti bagbagam si Kaberteng. Mapling tilapayag ko kat. Gagangay at talaga ti baak. No. Nakanayo na napudot ti ulo na. Mala, kita kan? Panawan kan? Abangan mo siyak tumanan ti pagdasalan day ta awan kwenta na apungtot mo. Agyaman na ka, tayin sublin ti cellphone ko. Ading anapintas. Awan anyaman na, manong anagwapo. Ay, huwag nga.
amangan no mabalin ama amuan tinagan mo. Sure, Manong. When gayam siyak ni Luisa. Ay no, apo, may bagay unay tinagan mo, iti kinapintas pa oh. Ang awan nak mo. Ay, saan? Sanak nga gang angaw. Ibagbagak ti pudnaw. Ay, huwag gaya. Siyak mo ni Berting. Barupay. Gwapo kan nangato ti isbok. Anya? Ay, joke lang. Ngam, kinapudno na baruak pay. Sika ngay. Kaslamat kin ka balasang akpay mo. Awan ti agungayt no bilang maamuak ti Facebook account kan cellphone number mo. Awan, si kakit di man. Maala, yag mo ti cellphone mo, ta isave ko ti number ko. Kan i-search mo matan ti Facebook account ko. Ay na, agyamanak Luisa. Ay na, nagkwapo matan. Apaw? Itay ka pa'y apalpaliiwan kat. Anya man ang ti makagapo, itiray ta akilig moments mo, ampiang. Anya pa ngay, no saan aday di aberting ti makagapo. Anya? Tapno ang mom friend, inala na ti cellphone number ko. Kan good news, friends kami iti Facebook. Ha? Ay na, nakaragrag sakak man itangal now. Sapay la ko ma, taawan patingga na dahito akinaragsak ko, friend. Jack amo kan ka. Ampiang ka talaga, sipod pay. Ampiang no ampiang. Nga mamati ka manuin no saan. Naidumdum at ipanagayat ko iti day di aberting. Anya? Damdamo pa'y laang anak kita, kan naamam mo jay tao. Ngam panagayat adagos, ti ibagbagam. Love at first sight nga, di ba? Anya ko nang pare. Kayan ayat mo, di babae ang isubli ti cellphone mo. Wala, puno ti bagbagak. Sanak mo't nga grup-grupo nga ulbod. Sana ya? Sana all, pare. Sana all talaga. Amok pare. Adda isurok kun ka, ha? Tapno saan ka nga agsana-sana all. Kastoy. Ingka agaram. Ha? Ada mo ni highly akursunada, hindi pa lang. Sana ya? Hindi pa lang dyan niya. Saan itan? Ngamain, bimakit matan tilangana. Saan akas ini a baby face? Anya? Mangkita lang nito sa baling armag. Saan lang ang dayja ahili? Bakit matan tilangana? Ngam ni inang ko. Yan lagi din. Pangusaram nga iba, iti nasweldo mita, Pidraw. Ha? Ang mga no ibagam manay na mapankaw minaw. Ay na, pangasim ko mamay, tahuston, Pidraw. Ay, sana ka mapan uminom tata. Inak man mat gumatang iti cellphone ko. Ha? Nay, hitaman pa yan na panunot mo agumatang iti cellphone mo, Pidraw. Huwag tata. Kalpasan na, igagarak man mat nga itinag iti pagluganak. Barang jay tumangisuble, kat isuntumot tagbalin akayan ayat ko. Anya? Akas yun ni Berting tata. Natinag-nag pa iso ti cellphone na. Ngam nagasat ma, takaayan ayat na itan ti balasang anaka isubli. Pidraw, saan kamit abagday iti panagkuna? Tata, amangan no isumot ti mangilisi kanyak iti kinabaak. Agpampanunot ka di Pedro. Unaw, pasigan nga arak ti adda dita utak mo. Nanang, apay kastamot yung ti panagsasauyo kanyak. Pampanunutom ka di ti ibagbagam. Iso lang nga rod ti ammo ka solusyon. Tapno sa anak amabaakan nanang. Nyalaki din aya. Hay, jakam mo, noan yan ti mapaspasamak ka. Saan kayo ngagsaw na lang? Saan mo tada kayo ti akin kwarta iti igatang ko iti cellphone? Una yun aya. Jakam mo kan ka Pedro. Nga malaa, aramidom day tamom.
Takitak man no nasaya at ipagbanagan na. Uwing kaday nanang. Anya tamo tayo. No timang isublin to iti cellphone, kat napimpintas pa nga amang tikayan ayat ni Berteng. Ha! Lalaki day. Anya, pinaypay mo yung tinag ti cellphone mo, tinagluganan? Kay uwan baray. Pudno mo tibagbagak. Sana mga ulbod akaskin ka sana ya. Na, ay una yun. Kanayon mo nga ibaga kanyak amaagak. Hanggang malaman. No asino ti maag at talaga kadatangag, kumpare? Sika ah. Uray po utam. Haddang tumot ti balasang amang isubli ti silpong ko. Anya? In wallpaper ko pa nga rod ti kagwapwa na picture ko. Tapno makita asigon. No asino man ti makapitaw. Jak amo no niya ti ibagak kang ka. Jak amaw no kasano ti panangibagak iti... Kinamaag ko nam. Na? So, uray po utam pare. Napimpintas to nga amang ti balasang amang isubli ti silpon ko. Ngam iti kayan ayat mo. Kasla nagtupakan ti langka ti rupa na. Naa. Ay, ang ako lang pare. Ngam, pudno. Oh. Apay akas na tilangam. Kasla karuprupa matan jay ladawan ti limagasot apiso. Ah, Nakapamimig ka mat. ay, nanang. Manungaminan alawas ti napalabas. Ngam, awan mo ti balasang amang isubli ti silpon ko. Aniya. Kanayon ko nga awagan ti numero. Anak kasalpak iti silpong. Ngam, saan mo nga agring ti jaskik? Aniya. Ay no adaman ti Jaske, si kadayta. Kidamaag mo dayta. Ayawanan. Saan na may subli di cellphone mo? Amangan no saan abalasang tinakapidaw. Amangan no bakit abalo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nagalaam iti lechon manok, ili na anak ko. Pangala ako mga itatang. Ginatang ko ah. Nagalaam iti kwartam. Nagsweldo ak iti Facebook, tatang. Aya, Oh, kita ano mano. diyak mat babasa no anya dagita. Dayta ti sweldo, tatang. Dollars dayta. No i-convert mo iti kwarta tayo, ay kadakal matan na dayta. Ada kayang kasta. Ada. Sige, agtugaw ka kay tamangan tayon. Agarami dakmanen iti content ko, kalpasan ti panangan tayo. Hello guys! Adda tayo manen dito'y garden ni. Anyet, kunam Elena. Ni, adda kayo matgayam di Nana Lilia. Garden may kunam mo dita. Nagkamali akla ang ijay, Nana. Day, anadwam tayo bidbidyo maya. Content lang dito'y, Nana. Anya, Anya nga tano pati da kayo kat i-video, Nana. sa mo i-post iti Facebook, kasta. Wan, iso mati uso ita. Anya lakit din ayan na. Ay, isa adan, di nakibidbidyo. Diyak kaya tamay pupost ti rupak dita Facebook. Killjoy kayo matla unay, Nana. Ibidyo, ti garden may no kaya mo. Ng pag-aasim ata di mo pakialala ti rupak. Nakababain mo no makita dag iti kalugaran tayaw. Okay, Nana. Wish granted. O sige, aglisi kayo pa'y nga dita, taag video akpay. Naa?
pa na ni Nana. Ada ija garden. Na, anya ka no taramidi na ija. Diyak mo di namat iba ganoan niya. Amo na ka din, adda bagya. Ni, ada ayala kay? Adda ka na, iso masapol nga agsagana tayo. Tama nga no napigsat ti sumangpot a bagyaw. Sumurot ak nga rod ka ni nanang. Ibagak nga agawi dan. Amangan numabayagan kit di ijay kat agtudoy tinapigsa. Amangan no anya pa'y timapasamak kan kwa na. Wan, nasaysayat pa. Agsubliak mo't lang di barangay hall no madamdama. Agpamiting ka no ni kapitan. Apay nga itaka lang ang nagawid. Elena, naggapam. Anya lakit din lakay. Kasla di ka na irwang mo. Na, Naggapuak ijay garden da na biring. Nagarami dakla ang iti content. content. Pang-reels ko Anya? Ay naawanan ti adupay asao. Amok matla ang adi mo amo ti may papan ka dagita abanag. Na yan day ta. Naadik ka mutain. Kita ma, ang mga nuinton madamdama, kit kumkompormi mo ti pupus mo ditang. Wen ka di, danag mun aya. Huwag ngayam, isang buwan mo taglaba, tanay. Adda ka no mo ti bagyo na. Na yan. Pati pa naglaba na, i-video na. Pang-reels na kanong araw, tatang. Tiltila mo't mapampanunot ng aramidan. Bayan tayong tatang. Agsusweldo ngamin iti pisbawk, iso kasta. Aramidan na amin para iti kwarta. Naitang araw, tatang. Ang baybayan tayo pailaan. Tinapatag, kit awan pa'y impos na akong kumporme. Sa pala kumaa, tasan ang mapasamak ti kasta. Nakababain no bilang man. Matutudo matan. Saanan ang makarawar da tao? Anyaman nga tanay at mai-content. Makay, agapay na bate ka pa eh. Ada pa mga lakay titasam dit na. Dinak-disturbon kada pampanunuta. Ni tatang ngay bakit? Di pa'y simang pa'y. Aywan! Amo ko no anya ti i-reels ko itang aldaw. Anya laki din bakit? Sa bali mo ti bagbagam nita. Sa bali ti sungsung ba mo? Ni tatang ko nakapay saan pa'y simang pa'y. Ay unay kan. Adda ka din ni tatang amakit-kitam. Sikam. Awan nga rod, iso nga rod asal salud-sudin ka. No awan ni tatang amakitam dito'y balay. Kaya't naasawan saan pa'y asimangpet. Anya lakit din na yan. Awan mo ti ko na mamapan mo sa batay. Amo mamatuto daw. Dahil ta cellphone mo pa lang, mati dumdumugam dita. Agpampanunot nga rod iti pagkwartaan. Sa may sa, di ka agkasta-kasta tamairan ranod ka mat iti susweldo iti Facebook. Awatan ba ito'y ginatang ko a karnere kay anak ko? Ni, nabasbasa kayo, tatang. Napigsabot nga todo na. At dati payong, ngam di mo't mapayungan na tatudo. No apay nga minasaan ani Elena timbaw nyo aging matang, tatang. Busy mo't nga rin cellphone. Ay, cellphone la ka na yun ay. Anya laki day. Di ko na itay, kit agaramid ka no iti content na. Content la ka na yun ay, tatang. Di ka man kontrabida dita si Karike. Nako, agkulimagtan. Ang mga numaasar kat makabulan tuman ti unget na kadata. Manganin ba kay? Umuna kayon kinitatang. Na, apay, di ka pa'y nalpas di tayo. Saan pa Ay, unayin ba kay? Manunga oras mo dita. Kasta talaga Nung amin awanin ti may content mo, husto, di mo ipilit. Ay na, di ka man disturbo. Adda nga rod na panunot ko nga i-content. Anya laki din aya day ta content makauma. Anya lakit din, Ricky. No awan ti susweldo iti Facebook. Awan na, saan tayo ang makaraman iti lechong? Ni, anya nga dito impo
Anya di impose na, biring anak ko. Adamat gayam narga ay adaga iti asidag da nanang. Kitaan nyo ti video nga impose na oh. Ay wagag paisaw. Sapay nakapigpig sa titudaw. Dayta ba jay kalsada iti asidag da. Isungag paiso nanang. Ay kasaritam nila kay Mau. Tay baga nakadagiti padada nga opisyal. Tapno amoda nga adda narga ay jay. Ay wan nga rod nanang. Sapay igit ti kalsada. Nakitam ka diti reels ni Elena, duro lakay. San pa'y bakit? Anya ti in reels na yan? Ada impose na anarga ay adaga lakay. Ijay, Ija si dagda. nan, kita ka man. Dayta ni o. Kaano pa dayta? Kita ma. Petsamat ita ti nakakarga iti post na. Ipakaamom ko makadag iti masagnan tapno amuda. O sige, bakit? Ibagak to tapno pagtitinulungan dadalusan no sumardang ti todo na. Kuno saan? Mapan ko kita ang damdama. Nasaysaya at pay lakay. Anya ti imbaga ni Duro, bireng. Mapanakitaan no kasanunanang. Ay nasayat mo't ang arod no kasta. Tapno maaksyon na nadagaws. Sapay igid ti kalsada. Wan nga rod nanang. Kaasim mo't dagiti magmag na iti dayja kalsada. Ay wan Pitak-pitak no kwa. Ay wan gayam. Ada in-deliver ni Susana puto dita. Order mo ka no, mate. Ay wan. Ada pa'y sopas nanang. Makan kay tulatan no kayat yung. Umayak man tatablas. Anya ti masapol mo kagawad Doro. Nakitak timpos ni Elena iti reels na. At dati nargaya dagay ti asidagyaw. Ngamawan mo makitak. Awan ba nargaay dito kagawad? Anya nga rod yung in reels na. Sapay pitya mo't idikalman ti inkargana iti pos na. Ay, jak ambo kagawad. Jak nakita dahil tapos. Adda ka din ni Elena. Mabali na makasaritak. Primor itay simbardag ti todo. Apay ka di. Kaya't ko lang maamuan no nangalaan na iti dayja video. Amangan ko na kung no video dayja di napalpalabas at tawag. Dahil ti jak ambo kagawad. May salaang ti sigurado. Awan nargaay adaga dito bandami. Day tuyin ti bagbagak. Agsubliak tulangan no adda ni Elena. Tata kami tagsarita tata. Ay, wala nasasayaat pa eh. Tapno ammo na ti ibagbaga na kada kayo. Anya ti may imbaga ni kagawad, tatang. Di may papankan iti daga anargaay dito ibanda tayo. Nay, awan mo ti amo ka nargaay dito. Adda kanumot in reels ni bakit mo. Anya? Isumot imbaga ni kagawad Doro ita. Ay, naglokon. Amangan mo no video daytay di pay. Itsan lang ang adlaw ni kagawad. Di tamot lang ti atap eh. Ang mga no recycle video lang datay. Ang tikunan ni kagawad. Kat pitya kanu ngamin idikalman ti inkarga ni Elena iti dadya post na. Anya laki din ni bakit. Agpus pay lang ngamin iti kakasta. Naimbag kumano yung karga na ti husto a pizza. Tapno sana nailawan ni kagawad ngayon may dito eh. Uwan nga ron anak ko. Sapay ada binagkan ni kagawad apala itay. Agdalus da kuma. Ngam outdated magayam da dya video. Agar aramid day nga Elena. Napudot man ang ti ulom anagawid lakay. Awan mo't gayam tinargay. Tas sidag da Elena bakit? Anya kay nga ron dyan post na. Amangan no video dayja idipay. Awan siguro ti may content na. Iso akasta. Ay una yan dagita content creator. Mangilawlaw ang damat. Awan nga ron. Sapay pitya mo't itaatawan ti inkargana iti pos na. Ay una yan. For content purposes lang gayam dayjay. Kaya't na siguro tag-viral ah. Ay ag-viral iti kastangar aramidan na. Para lang iti kwarta gulbud da. Unay matan nagita content creator no maminsan. Kas dalamang lukloko iti kastangar aramidan da. Day tangarod bakit? Naimbag kumaan inkargana ti husto a pitya. No kaano ana pasamak day jay. Tapno ammo tayo mag.
apay, anya ti impupos mo iti Facebook mo, sika? Anya lakit din ay ariti. Apay akas ti panagsasaom kanya. Kat awan mo't amok abasol ko. Imay ni kagawad duro dito'y balay itay. Apay ka no? Kaya't na makita tinargaya daga dito'y banda tayaw. Tadda kanumot ti inreels mo, ngam awan tinakita na. Na, asino nga minti nang ibagakan ko nga umay ditoy? Kas na ko nakitayay, nakita dati inreels mo. Sa pay pizza kano, idi kalman tinay karga. Anya lakit din ay di damat urayan nga daag text kadakwada. Kaano idi pa'y dayaan na pasamak. Anya laki din bakit? Idi pa'y magayam, nga mapay nga impos mo pa'y laangay. Tidakas na, pizza pa'y idi kalman tin kargam. For content laang nga roday jay. Para lang ti kwarta, kasta teramidam. Trying hard kalaunay mo. No idi pa yan napasamak, ikargam ti usto aday. Kan numabalain, di ka mangipopos iti kakasjay. Nang runa no kasto at chimpaw. Tapno sana may lawlawan na iti masiknan. Adat ni kagawad duro iti salas. Ne, anya ter aramidon ni kagawad duro dito balay tatang. Kahit nakaama ka salita, Anya? May papaniti anya tatang. may papan itimpos mo arils. Ha? Day tagamin, may sakabat arupat kwarta. Para lang ti pasweldo ni Facebook. Tiltila ipupos mo. Ilawaan mo mat piman nagiti masaknan. Agraman nagiti kalugaran tayo makakitkita. Aring na fake news ta impos mo. Takamali mat ingkarga mapetsa. Hay! Ag fact check da ngamin ano kaano ana pasama. Es, di mo man ikalintigan ti bidot mo. Tati ingkargam itipos mo kat pitya ita. Ti amuda akit napasama kita. Rumor ka tag sarita kayo kin kagawad. Sikat ti makaamog ag palawag kay kuwana. Kagawad. San ang sayati kasi nga naramid mo ah? Pasensya kayon kagawad. Nagbidutak. Nangalami ti dayja video ah. Naggapo mo lang iti Facebook kagawad. Nakitak nga impos dagiti daddo mga content creators. Iso nga impos kumutin na. Ay naapo, san ang sayati kasta? Amuyo ang matutudo kasta pa lang taramidan nyo. Agbalin kayo mutin abulsag para lang iti kwarta. Mabalin mat nga ag fact check kayo kagawad. Kat nupit chamot nga min itatawan ting kargam iti pos mo. Ti panunutin mi a viewers agad itala nga napasamak na dyan. Pasensya kayon kagawad. Inton sumaro no, siguraduhan nyo akumpleto kanong gusto tayo pupos nyo. Di kay mangipos iti kamaling impormasyon tanay. Mailaw antipada yo tao. Huwag kagawad. Saanin ang maulit? Rumbang lang. San adakas no kahit yung agrel so nag-content. Ngam kompletuan nyo ti pupos nyo. Kan siguraduhan nyo ahustaw. Tapno awan ti mailawlawan na pada yo tao. Saan lang ati kwarta swelduan nyo iti Facebook ti panunutin nyo. Huwag kagawad. No daddo mga min, kumkumpormimat ti maipupos. Uray bidtot, sige lata, tapno lang ag-viral, kan umado ti engagement. Iso nga min ti uso ita kagawad, ngam amok itan, saanin ang maulit tinapasama. Adda ti kwarta iti reel sa kunada. Ngam saan aya nalag-an ti ritna no ti kwarta asusulduan nyo iti Facebook. Kat saan anaggapo iti kalukwan. Kan panangibabay ni ti pada tayo a tao. Kagawad. Sakbay nga agpos ka. Siguraduam ang gusto ti impormasyon nga ipupos mo. Tapno saan ama ilawan. Wano mabiktima iti fake news ti pada matao. Di ka agbalin abulsek para lang iti kwarta. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, nagboring mo tindi kastoy. Awan pa'y maaramid, mate. Ha? Kayat mo nga da maaramid mo, lakay?
Anya man ti paramid mo bakit? No kayat mo nga adda aramidam, inkaglaba, ado ti murong tayo, sa nga gabsoon, saan pa yan amalagto ti kabalyo. Anya laki din bakit? Pangasim kumamot din Saan nakapaglabaan? Kat kunamat amaburburing ka, di aglaba ka. Ay, si Kanton bakit? Inamang kidi di balay da tatahulyo. Ay nalakay, amok manindaytan, mapan mo manindanunan ni Tata Julio, tapno uminom kayo. Unya? Amok dagitan nga style mo, Nestor. Anya lakit din. Italag mo bakit? Alamot din Saan na balay? Taintid kumutingin ka amin na sweldaw. Ken may no uminom ka may. Saan mo nga inom, maging ka saan may nga amok, tararamidin may. Pag-istoryaan mi laang, bakit? Nalaing ka nga rodan, ng pangasim saan ka manin nga agpakarabi iyan. Wen, bakit? Matumpal. Oh, si kamot gayam ni Star. Anyat gatangam. Adala ko yung dalam ti baboy, nana. Adda mano akilaw ti gatangam. Kagudwa kilo man, nana. Ken kagudwa kilo mo't laang, alapayag ti baboy. Ala, mabiit lang tamangi kilo ak. Ken gumata mo't laang iti 2 at 2 bay tao, nana. Apaw, uminom kayo manan. Wen man, nana. Mapan ko man danunan ni Tata Julio, di balay na. Uminom kami man. Ay katwa na, awan mo't dakas na. Lakit di, sagpaminsan. Nay, arak matkan karni day ta imot mo, pare Nestor. Ay, wen paray. Mapanang man ita balay ni Tata Julio. Ta agshot kami man basay. No saan ka busy paray, ay umay ka. Ay, katuan na pare. Ay ngam, agawid akpay, tay nakagpeles. Nagkapuak nga minije bangkag. Iso nakapitpitak ti kawas ko. Kasta ka di paray. Ay una, sumarnukan to nga ro din ni Jay. Inaklutwan na ito ginatang ko apulutan paray. Ay, uwan sige pare. Sumaruno akto ni Chay, madamdamalaan. Panunuta kita'y ama pa na kaya balayaw. Tama burburing akmatla dito'y balay. Enggam imay kamay. Wen tata, awan ngamin mararami di balay. Isa napanak nagdagas iti arak ken pulutan iti tersina ni Nana Duna. Imaya ko na. Kastaya, ay katala. In kalutuan day taginatang mo apulutan. Tarugyan takid din ti agsyat. Ay wen tata, mangluto ak man iti sisig. Apaw, nagkanasan nga'y. Wen tata, sana balita, sagpaminsan lang mate. Ay wen gaya, nasabat ko ni Pare Baldo itay. Isa nga inawis ko na, tata. Ha? Inawis mo man hindi ka kagulgurak kakasangsangaw. Ne, apay ka day, tata. Kano nagrawat iti pulutan? Anya? Wen, pudno ti kunak Nestor. Nagrawat na jay iti pulutan. Sos, saan apananguyaw ken panangichismes ngem ay naapaw. Nagrawat at talaga sika. Awan babain na. Ne, nakasukat ka. Papanamanan. Adala pa panak ba kay? Sa dino manan ay ati papanam. Apay, saan ka aya anabannog anagapu ija bangkag? Nabanogak ngam napatag nga rod ti papanak. Siguro, mapan ka manan makiinom anya. Agpudno ka. Ay, uuwin ba kay? Inawis nak ngamin itay ni pare ni Strokait. Ngam saan ka amadanagan, tabasit laeng madye inumin mi. Kalpasan na dayay, agawid ak matla dagos. Abday ta ka manan baldo. Agawid kan tumanen anabartak. Salbag kit de. Sus, relax ka di laeng bagay. Anya lakit din aya. No anyat langak apumanaw, isumot laeng ti langak nga agawid inton madamdama. Promise ba kay?
Unay matanday doon kasangsango iti panaginaw. Haramidan na matan ngayon na po iti pulutan. Tata, ada ka di magpagayo? Awan, baldaw, awan. Ay, kung naklakid di ano adda. Kas lagsasao kayo ngamin. Alaki din, uminom tayong uminom. Ano, kurang. Inaggumatang, jayan ni Nana Duna. Dayta ka man pare. Gumatang kamutan ang arod iti pulutan tayo, tanay. May ibus mo ti linutom a pulutan. Ay, bit man tamang kutsarak man. Ay na, nagimas at talaga jaw. Ay, naimas na talaga, pare. Tas ang arod tinaglutaw. Expertise ko, tisisig, idi pa Nagdurba mo ti awanan bahin. Sa tao. Awan lang arudan abag na. Isupay mo ti mangibus iti pulutan. Nagimas. Paray. Sisigmanan nga rod ati alaang minton madamdama. Tas ikamad lang ti agluto. Anya paray. Nagmayat ka nagimas ka. Ha? Ay, unay mo tanda dya, Baldo. Bakit? Nabartag ka man ako nakon. Apay ayan ni Baldo. Nagrawit iti pulutan siya, bakit? Anya? Agasamantan nagado, yain lutok asisig. Ti ko pulutan may. Minaramid na mutan nga, inapoy. Anya? Unaklaki din no, sana po no. Di bagbagada, hindi kanyak. Akas dyan ito, gali ni Pari Baldo. Ngampod no magayam. Katuan mat nga men. Iso nga ado ti saan nga akin kayat ken kwa na akainuman na. Nagrawat kanu ngamin iti pulutan. Ken maysa, maki kanu. Maki. Maki inumlatan. Saan amaki ambag. Iso magti ko nada. Ay, una yun. Lawlawan ko na nangawis king kwanay day. One click mo din dyan pulutan may. Oray ni Tata Julio, madlaw, adi na kaya ti ugali ni Baldo. Ibusin na, ti pangpulutan. Anya lagi din. May sasyat ng 5 sobo iti pulutan. Ay, inton sumarunaw. Pangaasiman, tasaan munton ngay ayaban ni Baldo ang makisat kadata. Ay, talaga saanin, Tata. Jakbot la kaya tay. Iso asaan mo't lang ay ayaban dalandukay. Ura ni Daryaw, di na kaya't akainom na dya baldaw. Kastaya, Tata. Wen, pudno dayta, gapu iti kinarawot na iti pulutan. Iso asaan dan ngaw awisan no agjaming da. Ay, unay mga minday dya baldon. Aramidin na mga inapoy ti pulutan. Nagalas nga rin ti ugali na. Nukas di ko mga main. Mangan pa'y nga umuna iti balay da. Sakbay nga umay makiinaw. Ha? Ay ngam sa bagay. Uray na nga na. No talaga arawat. Awan lata. Ay nyalaki dain. Tata. Nagrawat lang arudan iti pulutan. Saan pa ya makiambag iti siyat? Kanayon madlata na makisisyak. Dilagbain. Dan tulat tamat altaw yu Apay kit din. Apay manon aya. Anya man nanti pagkaskas taam. Naghawid ka man na nakaslaad da di mo kayat. Dahil man nalando. Kunam lano asino. Taapay? Nasabat ko itay. At daimat na nga arak. Di na magkuno sa dino ti paginumanda. Ti insungbat na kanyak. Saan ka nga imbitado? Kuna nakit din ti awanan bain. Anya? Kat, gapulaang iti dayta, agsaksakitan tinakam mo. Anya, kalakit din baldo? Nasakit at talaga tinakam ko. Tasigod mo't nga awisan na. No kas di nga agjajaming da. Ang amitay. Kas di matin insungbat na. Ay, Kasla dada kasamat nga inaramid ko. Ti kas di nga imbaga na kanyak. Sa anak kano nga imbitado? Una yan na ay apo, nagado aparikot dito'y unag balay baldo. Inainayon mo pa'y tawan sirsir binabanag. No saan da ka nga inayaban, di saan laeng
Period. Sana kas tangag sakit tinakam mo. Bitugang kantupay. Anya, nasakit tinakam nila kay mo? Asaan nga inayaban nila do ang naginom? Wen nana, ada ija balay. Nagsakit tinakam na. Ay una yun. Amok man no apay asaan da nga ay ayaban. Amakisat kadakwada. Ah? Anyat kayat yu asawan nana. Iso asaan dan nga ay ayaban. Gapo iti saan ang nasaya at nga aramid na. Iso lang nga ro ti mapan makisat. Iso kano pati kararawatan iti pulutan. Anya? Nakunak dayta, gapo ta isumot ti kanaw ni ibaga dagiti kainuman na. Nagrawat kanaw iti pulutan nila kay mo. Aramiden na kanumot asidaan. Anya? Kan maysa, nagrawat lang nga rodan iti pulutan. Pulos pa'y asaan kano ang makiambag. Isumat lang ah. Ay, anya lakit din ni Baldo. Kundi sakit tinakam na asaandan nga ay ayaban. Gayam, basol naman. Katuan, iso abagbagam nila kay mo. Ikatan dati kas di nga aramid na, kinarawat na iti pulutan. Isukit din, di pa kais-istoryaan na dito barangay tayo. Hoy, Baldo! Makahuy ka, mat. Apay aya? Kundi sakit tinakam mo, asaan na kan nga ay ayaban ni Lando nga uminom no aginom da? Tagayam, nagalas magayam ti ugalim. Ne. Anya ka din dito nga ipagbagam bakit? Anya ka din day ta nga ibagbagam nga? Ay no, isu asaan da kan akayat nga ayaban, gapo iti kinarawat mo iti pulutan. Salbag ka. Anya? Ikatam nga minday ta nga ugalim, no kayat mo nga dalat ta mga yabken ka. Unay mat nga minday ta nga aramid mon. No pulutan, ay kat pulutan ah. Saan mo nga aramidin nga inna po iti pulutan, Baldaw? Si kakit di mat. Nikit, pudno matibagbagak saan aya? Ken maysa, no mapan ka makiinom, makiambag ka mata nga uray sagpaminsan laeng. Saan akas ta makiininom kalatan? Sakit, sikapay ti mangibus iti pulutan. Amom nga tata, adda nanggag ko nga istoryaan ti karuba. Anya nga dayta. Nasakit ka no tinakam ni Paribal daw, hindi na minsan, nasaan nga inawis nilan daw nga agsyat. Uy, tata, nasakit tinakam na, tako na kano nilan daw, asaan nga imbita daw. Saan dan nga yaban, nagapu iti ugali na, kinarawat na iti pulutan. Isukit ti kunak, tata. Husto mat kit di tapno makadlaw, kit agnakam basay. Nasayaat ka day, no, nakam, tata. Patsam na yan. Alakit di man. Ingka magalan iti inumenta. Pagis istoryaan ta. Ay, kitwa na, tata. Isumot lang awan, mararamay. Wan nga raud. Aw, adto'y ti talo alimagasot ka. Kumatang ka iti pulutan, tasyak matain ti manglutaw. Wan man, tata. Taramanan tamamit no niya raman ti luto yaw. Nya laki day. Oh, siga magayam, Paribal daw. Wan pare, siyak nga raud. Nay, arak mat kan pulutan day taimot mo. Apaw Uminom kay sakit di manan kini tatahulyo Wan pare, ngam... Ne. Apay nga idulin mo di talikod mo day tapulutan na ginatang mo. Ken, sus, nakitak mo lang arudan. Ay, kwa. Saan ko nga iduldulen, pare? Adalahan nagatel, dito yung likod ko. Isa kudkudkudok mo ta. Kahit, kasano nga uminom kayo ka di, taumayak mamay. Among,
nagsakit tinakam ko kinilan daw. Ha? Apay aya, paray. Kasanumat nga main. Saan naklangarudan ngay ayaban nga uminom, nagadupay lang ti ibagbaga na itilikikodak. Anya? Uwan pare, iso apang asim matan ta saan ka kumamat ama ipada kadakwada. Ay, saan mahit, pare? Ala, pasensya ka, ta, saan ka pa maawis ita, pare? Umdas lang amin na ito, para kada kamay. Inumun pa lang ti nanakman atao, pare. Mala, inakon, pare, ha? Anira. Imbagam da itakan ko na. Ay, awan Guraan na ka na jay ko nagtumay. Ay, nyay nga ron, no. Sakit tinakam na, tata. Ay, sa bagay kindi Ken may saan lang mitasyak, tinagkunaking kwa na tikas jay, tata. Ado kami, malaksid pa'y kanilang daw. Ay, wan ba't kindi Laki day, tata. Rugyan tagi din to minom. Ganasin ta da ito'y pulutan. Tawan ni Baldo ang nagraway. Salpag na yan, Nestor. Ay, awan na talaga't nagdumaan da kinilando. Ne, agong unget ka manan asimang pet. Apay manan. Anya lakit din aya. Addan tula kwartak ta gumatangak manmet iti arakan pulutan ko. Uminumaklatan na si Siak. Anya ka din dagita nga ibagbagambal daw. Nagdagulit kamutan aya. Na- Oh, karkarwa matalaga tirurod ko. Ni Nestor nga rod. Di nakat kayatan nga awisan nga uminom. Anya? Sana pa'y ko na nga inuman lakan no tinanakman da jay imot na nga arak. Anya laki din aya. Kat itikas jay nga imbagana, saan ka pala makarik na? Kayat na asawan, saan da kayat ti kainuman anagrawat iti pulutan? Anya? Iso ahusto lang ti kunam agumatang ka iti arak ken pulutan mo. Iti kasta, si kalaang ti agpulutan ken uminom. Anya lakit din aya? Dayta kinarawat mo iti pulutan, awanon ti mayat amangawis ken ka. Ay, uwan tata. Kasta timbaga na kanya kidi na minsan na nasabat ko. Nagsakit man dinagam ko kunkwa na. Ay, si kakit di mait baldaw para day jay laeng agsakitan tinagam mo. Ha? Imbes nga agsakit tinagam mo, panunutem kiday no apay. No anya ti makagapaw asaan nakaakayat nga yaban. Anya? Amom nga min baldaw. Numapmapan ka iti pakiinumam. Kita amad basit ati gargaraw mo. Style mo nga min. May sasyat. 5 asubo a pulutan. Ay kituan bait. Pudno mati ibagbagak saan aya. Ay uwan ko nam. Tata. Kan may sapay. Iti daytoy akin nalakay kaon. Ken iti kinabayag ang nagsangsango ta iti panaginaw. Awan pa'y napuutak ken kagimatang ka iti inumain. Kanayon latan amakin inom ka. Una yan. Anyalaki din baldaw. Iso asaan ngagsaksakit tinakam mo ka day. Panunutem ka day ang naimbag, ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.